Babonga, 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 lelo bakomi bajalou. Banama dotra babonga, 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 lelo bakomi bajalou. I think we need a bit, we need a bit of melody because I'm confusing. I got confused. Zava matotra. Babonga, 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 lelo bakomi bajalou. Bajalou, bajalou. Banama dotra babonga, 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 lelo bakomi bajalou. Romabi, banama dotra babonga. Babonga, babonga, lelo bakomi bajalou. Bajalou, bajalou te dise. Banama dotra babonga, 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 lelo bakomi bajalou. Il y a sa chanteuse, elle s'appelle Katia. Oui. Katia, elle est russe, mais elle va rapper français, elle va rapper anglais. Un peu français, vraiment. Lingala? Non. Je chante Lingala. Oh, mais tu chantes Lingala, là? Ouais. Ok, tu peux chanter. Okay. Un extrait, là. And we tell, hey Kostya, you must play drums so. Kostya, no, you must play clavier so, and discussion of all process. Togos, avec ta clavier, avec cette explication, le week non, à ça, moi, permettez tout ça, moi, conclusion, enfin. Glodidia Siga, la mignonne, la mignonne, très simbelenga bro, Kata. Ndeko mama, tala lelo koma ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, benga merve ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merve ba solution azali na Suisse, mpona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisa bino na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merve ba solution. Mokonzi ya banzete azawana na Suisse, obenga ye na banimero eza affiché. Merve ba solution, batika yo. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Il y a eu un peu de comme un bon. Na pomade awatosa. Na pomade awatosa. Mais moi c'est la vie au kuma. On ligne osoma pomade naturelle awatosa en ligne www.awatosaarkem.com www.awatosaboutique.com. Soit appelez au numéro 00 33 75 11 10 975. Bon
adresse ya kosomba pomade awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4 pomade awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pirate mpona kovilisa bamole mipende nsima mpe tolo somba gamme ya pomade awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat Fali la pomade awatoza mase yango epakomi nango kibokon na pomade awatoza. Welcome to our rehearsal, our friend Tebisa, télé-réalité, yeah. Ok, son. Azinda ndono, azingi lipapae. Lokolo pebolo lingo na yozikisi mon cœur, mon amitié, mon désir éternel. Dans l'amour, on s'aime, on s'unit pour toujours. Je l'appelle dans l'amour. Adieu, mon maman. Yeah. Ok, son. Ok, son. Yeah. This is Zavamato. Bonsoir, bonjour, bana monde entier, bonjour dans biso si Elenga Congo TV, ya Tracy Mbelenga Pro. Ya Tracy Mbelenga Pro toza lelo awa na j'espère bonjour mon la place toza ba streamer pas ces ali banini. Toye awa kotande kona biso congolais, a évoluer na ba RIS, na ba italien, bazana groupe na ba Nigeria. Ba évoluer ka awa to ba to Rolanda eti place à travailler ndeko na biso dikeo chanteur congolais oya longola biso son na kati ya mboka oyo to baito koya lelo sika oye à travailler et sika oye asala kamna to baito ko pousser ndeko nyonso to na kati ya risi oyo azosala makambo bien na kati ya mboka oyo yango to bayi lelo to kutana to ya kolande pesa sala ka répétition to mo ndeni basala ka ndeni ba fonctionnaka ndenge nini ba répétition na bango elekaka ba citation na ngana pesa pas mère bonde na États-Unis Francis Mateta masala ngai Salvador plus 10. Il y a une citation. 10 fois puissant Salvador. La citation nango mukokole ya une citation. Merci na ba conseil na nous pesa kangai. Na bino surtout la belle choc blessing mulamba faila mulamba. Merci na ba conseil na nous pesa kangai. Bobi na ngana continuer ka musalango. Pona bandeko wa usinga ngaki na répondre makambo ezoleka entre biso na bangolais. Toza émission mo poto mekama ko expliquer biso to leka mo bangola. To pesa explication de makambo zoleka mais pona ndeko oyo ameka mo temps suko finga ba congolais nyonso bana kati ya risi to komeka ke na bango na ndenge moko boto soani na ndenge ya mikolo banini mais to nitoleka moi show to meka Junior Bamba meka zo so moi image ndeko na biso azo fonctionner azo travailler awa to nga to moni sabino ndenge bazo fonctionner ni bazo travailler ozo mona baza penda professionnel so botel on a évité sur ba groupe moto sur ba Congo na ton sur ma Kinshasa ya moi passe moi ba instrument bo banini eza studio pe na kati mbama kwa so to bini bona ninga libanda kuna studio na bango za kuna kati nyonso za na kati awa donc il y a rien à dire polémique ya France so kina Russie eza faux débat c'est ça Mikili France pesa Mikili donc botika ko sa ko ba débat na banini nyonso ya Mikili 4 saisons aller partout ça dépend ka kata msusu évolution ba social ndeta msusu ça moi différence mais
partout les amis qui donc il y a le que non il faut intégration so ko na mboka mo s'intégrer so ko s'intégrer peut-être tant sur na yo mutoko kanote o atam so za ki mais o ko s'intégrer te mais ba cette personne là ba on place Alina Dondi Angel artiste ba cette personne na ngolo te côté à côté la ndeko na biso Congo ninga évoluer ka bamba to ko poussa na to mona bandeko na biso place bazali Dikero. Bonsoir. Bonsoir père. Ninga na ya lelo tam sou moi show banini. Non mais ko zoyo na kati ya répétition bikaka na promettait que il faut na ya pena répétition na mona presse obetaka. Batu suba mono ka suke belé bo bendi. Teke na émission la kaza on dit tant so travail raté oré groupe yango mbango. Ngamo mbango. Banani bazela masa msuna ba comité mais to zo moi show ma ba comité mais to selo moi show et bika internet. Moi miki lesenga moi tabani na wa comité mais to beta na show to zuma ndeko susu bomoni mwande ba évoluer après to koleka ni dikeo na ile sous le pour na zo temps sous moi interview 2 minutes 3 minutes banini yo bika na ebité le to za to yeko za bino coupe na ebité le na une répétition il est kaka boye na kati kaka ya palin boye na cadre malili po beta bino te bien comme na ngala kasa neto na ko tasu répétition de tivie na biso de la forêt beta na la zamba moi libanda boye na ebité ozamboka mindele mundela linga makele te maramuto elle toujours en huis clos bon na santé la ke moi mbango santé ça va sauf que moi ba changement de climat moi ba voix ba malili toi déjà en automne yo ça moi ba mais to landela quoi moi ba chai kaka ndenge zalaka na ndenge mikile mais en tout cas na ça va groupe Mbappé baza ça va donc na sepeli d'abord na pesi Congo elenga Congo mbote Tracy Mbelenga pro faut ba ça pro na sepeli ne pena boyo rendre biso visite donc o pena za rasia biso ne mtokangi masolo gotoyo donc Zava Matota groupe talaka to betaka na ba russe comment groupe on Zava Matota voilà donc ngolo barage non ba business a bien o ba lo bana russe Karo chez Viechi Karo chez Zarabat on comprendre groupe ozo mono beta beneli boso président Bogo Poutine mena vandi na banini Zamatota zo beta ndeko na biso masa na biso na beta liboso Poutine beta liboso Poutine grand prêtre yango nazo profiter ko présenter ba artiste et tout au bazali awa o fondateur ndeko ko aider biso na ko présenter parce que groupe na bango Kosia aza fondateur ya groupe bani na ete so to ko poser moi question ani atamo eloko moi muke bani neza ka anglais ski je ne pousse anglais. Bon, quel anglais? Bon, toi, quel anglais? Ok, anglais. Bon, музыка и, конечно, африканская музыка — это самая интересная музыка. И это, но мне хотелось именно популяризировать в России африканскую музыку, потому что этого очень мало тут, потому что это Сибирь, у нас, к сожалению, в основном такое, другое любят, больше рок, больше такую музыку. И мне хочется как раз, чтобы что-то поменять, может быть, следующим поколением, и как бы в России люди лучше относились и узнали, потому что, например, узнали африканскую музыку именно в соединении с джазом, с разными стилями. Афробит, да. Модерн. Потому что очень мало стилей. Ну, у нас как бы знают регги, например. Регги, там сальса, румба, там афрокубин. Ну, например, никто не знает там High Life, там Индомболо, там Сукус. Никто не знает в России такие стили, как Балах. Это вообще есть стили, которые никто не знает. Ты видишь? Ok, сейчас. Да, давай. Bon, ma soeur. Ouais. Non, on peut s'expliquer.
cellule fondé. Nde bomona ba fondé masela yende fondé siko. Yesko kwa kakolo kwa titina. Ye. Mais aza fondé. Awa kakola kwa titina. Woman. Bozo sko beteli. Tokos. Naleli. Père ko banda ko présenter biso les sous l'année tam sous. Luc Montune na question te yaza. Ya abetara mbunda. Azo biso no mbunda na mbunda neza mbunda. Tam tam, c'est où? Tu veux qu'on joue? Oui, tu veux, non? Même mon vrai tam tam. Hein? Oh, non, pas de souci, pas de souci. Pas de souci. Tozo ndeko mo ndenga betaka, yepena wa alim bonda kwa. Alim bonda toka mo son kwa. Junior bamba zwaye. Zwaye oka ndenga betango. Kakola tesi passage boka siko alimbonda. Junior, poussa na ozo ebo. Kitoko, Babito Solia. Seulement une petite démonstration, mais on est en train de commencer à... Italien-américain. Oui, tu sais, ici en Russie... Double nationalité. Ouais, même guinéen, regardez. C'est pas possible. Non, c'est bon. Comme moi avec l'Afrique, ça fait beaucoup de temps que j'ai voyagé là-bas plusieurs fois et tout ça. Quelle Afrique? Guinée, Congo, et Mali, Côte d'Ivoire et Sénégal aussi, Casamance, là-bas. Et vous savez, comme Dikelo l'a dit, ici en Russie, on vient de commencer avec la culture africaine. Donc, moi, je suis même organisateur de festivals pour musique traditionnelle. C'est un peu difficile, quoi. C'est un peu difficile. N'est pas toujours la mentalité, c'est pas toujours prêt pour accueillir ça pleinement. Même s'il n'y a pas des histoires de relations avec des pays africains ou avec des échanges culturels, bon, il y a des autres pays comme la Chine, mais là-bas ça pousse un peu. Ici, on commence. C'est pour ça que Zava Matotra, c'est vraiment bien parce qu'ils sont des pionniers, non? C'est des pionniers pour faire ça avec la musique africaine. Donc voilà, c'est ça. Merci double nationalité, c'est gentil. Dikelo, on continue à présenter Bisso. On continue. Sergei. Avec ta trompette. Dans fanfare na lingala bamba. Les cabozoi. Il y avait ta trompette, donc on a linga to benga fanfare, en français plutôt. Fanfare. Il y avait ta ngo. Comment binani? Comment est Sergei? Sergei. Зава Матотра — это вот мой любимый проект, который есть на сегодня. То есть меня пригласил в проект наш директор Костя. Вот, то есть мы дружим с ним с там, детского сада, вот, и ну, как бы до сих пор. Вот. Образование закончил Гнесинскую Российскую академию музыки, вот, получил высшее образование музыкальное и пытался устроиться в оркестре, вот, много играл в разных группах. Сейчас это основная моя работа — это группа Зава Матотра. Занимаюсь созданием новых треков, созданием новых партий, аранжировками проекта.
концертным и студийным звукорежиссурингом. Ну и все, в принципе, сопутствующее. То есть помогаю друзьям, то есть я считаю всех членов коллектива своими друзьями. Вот, и всячески помогаю во всех ситуациях, которые есть, которые складываются у нас при работе. Ok, voilà. Bakongole botuna nga solo bini alui mwebele alui par rapport ya nina zobeta alinga robeta na groupe o change place. We change place, and I standing on the microphone, and my friend won't play to the clavier. All musicians won't change self instrument. Kostya wants play clavier. I want to play drums. Time wants all instrument. And we tell, hey Kostya, you must play drums so. Kostya, no, you must play clavier so, and discussion of all process. Togos, yeah, avec ta clavier, avec cette explication, le week-end, non, à ça, moi, permutation, tout ça, moi, conclusion, à la fin, Bamba, tous, nous avons sur la chanteuse. Elle est où? Come here. Il dit, Salé. Il y a la chanteuse, elle s'appelle Katia. Katia, elle est russe, mais elle va rapper français, elle va rapper anglais. Un peu français, vraiment. Lingala? Non. Je chante Lingala. Oh, mais tu chantes Lingala, là? Ouais. Ok, tu peux chanter. Un extrait, là. Bossat. J'aime la musique africaine beaucoup et j'aime ça Matata. Répète. Non, vocal, non. Répétez. Ce que tu viens de faire là. Le vocal là. Chanter, ok. Ok, même chant. Babonga, lelo bakomi bajalou. Banama dotra babonga, lelo bakomi bajalou. I think we need a bit, we need a bit of melody because I'm confusing. I got confused. Zava matotra. Babonga, lelo bakomi bajalou. Banama dotra babonga, lelo bakomi bajalou. Babonga, lelo bakomi bajalou. Banama dotra babonga, lelo bakomi bajalou. Voilà, au senti Tania, ayemi penda lingala. Katia, ayemi penda lingala. Oh là là, tu mérites bisous. Ah, Katia, ça va. Tokos. Allez, my brother. And I think we are trying to do something that is called fusion. Like we are combining African music and the Russian culture together. So to produce a unique sound that you can't find anywhere else. Only Zava Matotra you can find Shaw's sound. And I'm privileged to be a vocalist in this band. And I think the guys, they are cool, they are good, they are trying, and yes, they are trying their best. So I think that's very nice. That's good of them, yeah. So that's what I have to say. That's all I got to say. We are trying different things like Nigerian style of music, like different styles. They are trying to play it and we are doing good. It's a great band and it's good working with them. Video.
ndeko ya Davido ya Timaya ndeko ya boyoki ye abetaka dum ayembaka pe nyonso kutuko ayembaka mais bamba say me I don't tire, oh say me I don't tire. I don't tire, oh say me I don't tire. You travel around the world everywhere, people are fighting, oh. People are killing, oh. We don't need the fighting, oh. Say we don't need the feeling, oh. Let's live together as brothers and sisters, so say peace in Africa, peace in everywhere, say peace in Asia, peace in Nigeria, peace in Congo, peace in Russia, say peace in everywhere. Let's live together as brothers and sisters. Voilà. Vous voyez qui n'a pas. Junior. Ouais, voilà, presque on est sauté aussi. Kata. J'espère que nous avons une répétition et des artistes dikero qui ont contrôlé ici à Moscou. Nous avons programme pour conclure pour commun à Souka. Internet c'est ça tant quoi. Ouais, étant donné que tous en a Russia, donc oui, Briglagam, si elle nous dit, va faire un concert, to budit vas moye, tam na café Douma, na à Cotton Real. I u nas muza animacja nowy album za 8 piśniu, skoro budu gotowe, prosto skoro budite. Donc to invité batutu oyo bazana besoin ya koya concert na biso le 28 oyo kozala bongo na café Douma ezaka juste awa pembeni ya Kremlin. Donc ota Fontaine wana wana sima Hôtel Ibrahimovic. Donc tokutana wana le 28 ezala dimanche banda partir à 18h. Et puis tout bazana besoin ya kobenga biso ya contacter biso, même oyo pe bazana besoin ya collaborer na biso, peut-être moi featuring, peut-être moi enlever le rideau tozawana. Surtout nazo inviter ba musicien na biso nyonso oyo ya Congo ya Afrique mobimba. Donc bon contacter biso na plus 79 15 442 14 89. Alors na Pesimote na famille na mobimba, na Pesimote na la patrona, le Bijou Chama, la maman de Josley, Louise Ndona, Aristote Madiadia, boza vraiment belé bana Moscou tout. Na Pesimote na Pesimote na Blaise Mbala, na Pesimote na Del Mbala, Guerre de Santa Alike, le beau parisien, na Pesimote na 12 balles na Katsa Luanda, na Pesimote na Luanda tout mote, to remona la kaka. Na Pesina yo morote 10 mote puis Fabrice Makengele, Francis Moke, Eric Kenzo, donc vous avez vraiment belé, donc maman c'est tout n'a pas si bien monté, je vous love. Moi nanga Brandon Curtis, n'a pas si bien tout va monter. Voilà, c'est qui dit Kitero, artiste Katsamboka au Congolais na biso, alobi azozanga ba soutien. Soki azalaki mettre Gims na France mais bo yembangu ba Congolais. Leo na bino ba mingi to ba mitema ba zo ba prix na bino ba bazate. Boya otala ete atana rap ata moi tout rien. Ba Congolais bo solo ka mabe. Mais tango oyoka komi ko kende boye. Akomi na succès boye. To yembangu bono wela mabanga. Ne bo déranger nga lelo. Ne bo déranger nga lelo. Mais tango banai makamona David Mombele coach na du na Yuda. Esimbele applaud. Zo bwana. Tant to wana makamona na muto na ngai. Biro na ngai soda David Mombele coach na Yuda. Ya mer 12 étoiles. La citation de presse. Il est en place à te belle minute. Pour la moine n'engagé tsaka. Christelle Ngenibuni. Christelle Ngenibuni na Tiver. Moi si ya kitoko pe ya pembe. Moi si ya kitoko pe na pembe na Tiver. Christelle Ngenibuni. Nadia Pati citation na ngwana. Freddy Masimango Tosolia. Balobi Tosolia. Omoni dikero. Venanga Jojo Ngangudila mokonzi citation na ngwana. Stéphane ile omangi bopete 10 fois puissance citation na ngwana. Ya ngwana. Ale Manzenza Jean Lucitu. Blessing
mulamba faila mulamba ba citation nango bo wakina yamba artiste na yamba artiste yo bo mwanengo orchestre ya liba évoluer ne ba vona caméra laki junior ba citation na vela nga vengelo na mer Miriam Elorafa Antibal na citation na mwana Gloria citation na mwana passe ali bino na surtout ba citation Chambre Yeremi otu ba citation na bino mwana na ebite soki na bosa inani mais tokutemba la sima nkonza makosunga soki nzama pesi makasi tokukutana lisusu toko sezaki ya bino elengi ya Congo TV Tracy Mbelenga Pro Это между два песни, между как Я понимаю, да. вот. Просто сейчас хочу понять, что ребята хотят сделать, какой этот момент, потому что как бы у нас как бы две задачи. С одной стороны, ребята что-то снимают, просто что... La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.